Trka je puštena. Lady Baronesa uz barijeru, tu je i Tuareg. Lady Baronesa na čelu ove trke, Tuareg uz barijeru, Sonja Santino, iza njih su borba Leito Perez i drugi Lady Baronesa i dalje na čelu ove trke. Sonja Santino s polja uz barijeru, Tuareg, Leito Perez na četvrtoj poziciji, iza njih borba Lady Baronesa i Goran Mešetović i dalje diktiraju tempo i vode ovu trku. Lady Baronesa i Goran Mešetović. Tuareg sa Iljom Moskovim na drugoj poziciji, na trećoj poziciji Sonja Santino s Aleksom Šašićem, četvrta je Leito Perez, Lady Baronesa i dalje na čelu trke. Tuareg uz barijeru na drugoj poziciji, na trećoj poziciji Sonja Santino, Aleksa Šašić, Leito Perez drži četvrtu poziciju, Twin Žarulja se bliži petoj poziciji i dalje Lady Baronesa na čelu trke u ciljnu ravninu. Lady Baronesa i Goran Mešetović ulaze na čelu ove trke uz barijeru, Sonja Santino s polja, Tuareg, Ilja Moskov s polja i dalje Lady Baronesa i Goran Mešetović, Tuareg s polja uz barijeru, Sonja Santino, Tuareg, Ilja Moskov s polja, Lady Baronesa uz barijeru, Tuareg, Ilja Moskov prvi prolaze, Lady Baronesa na drugoj poziciji, treći je